na kwesi ya mitiopa enkran ha dada no sensuo no eto no ma tokora no a asemsi ye besere homo se yedi kan bokokoka se ensuo no ta ebetumi de hawa ba na wo se ye hya se ye gates no ye titim ye wo gates ahodo be na ya kese ye won kran ha sensuo no nya to na mu aye ma edi nsu yiri beba omo anim kaneshi dwane wo ho no ye eda ensuo so ayasemo asie ho no ayasemo no mbeti odo na sutade no mu na wo mukosoro ha ye chi ase aveno sa areas no mo we say gates wo ho ya titimu a ensuo no ta ha beba be nye kese asemna no waka no enya sa kwasi afi ye mpese asemna no waka no asemna no waka no video no flooding akra flooding kumase na ye de ba yesre a started there be start ya no kokobon no abenti yesre omo sha sentem enfama na omonya de wo so omo ye ebeboa pa yentumi sambre kra na wo se communal labor ye ne mo mpotem yempie yen titititi ye gatem so na nsen ye dwadifo no ye ade bi a ya kwasi se usi abonten so na se wo pe bibi atra shops no ya tutum ye se ne ye wo honom ne se e wo se mudi kan wanimu no odi kan ye ho ya siesie ho ansana we be shop ya ti be 10 ho ansana o maba ye pa ye ndi so governor for ya ablation o mo design chi na aboa Abua now said not the former chief of staff Julius Debra no so no local government only say the first Saturday of on the buy yes the first Saturday of every month near pie na ya besiesie but they say ye jai ya jai omo ye nkakra ejifo ma ne de omo ya de omo ya de man potamu ebi wa sa de ne na nka ebe boa pa o said ye nyina ye be pia bom on eden ka bom ba e ma wo hu wo neighbor e ma na obia titim eno na yeduru se ye se ye betua bola tas no eti se woni pakro wa anyere wo hu wa antimu ya mafin na mfiri ho ye be utua bola tas na fin sa mene wa toda ne ha adin ye hwese ye be ye hu adwu adin na kwasi yemfa okuni hwase graphic Ghana ye wonim difo toda na se wutu kwan na wo ko hu ne Ghana fo bi ye bo amenoni a wo bi sa se na ye bo nipa bi ti sei ya wo free Ghana ya semo ni eti atoda dodo na mpesa ombe ye hia bi ba ebi wa ya na eya se ye fan so obi ye doctor wa manone wo hwe na kadi odi be ye adwuma nyina ewo ho ewo ho na onja eno environment hospital environment no kra no ni fe ni se de tie kra no ma wo ye adwuma wanije no wagja ho no wa be hye kwalebu 37 gloves wa hia wo de be hye wonsa ebi ni ho oba so asa ya no woni nkwasi ne ya adwen ye dan amanyofo no so de omu ombejim NDC ne wo so na wo ba ya na omu hu de wo hye be e so be bia wo ya NDC ni ohu obin fo frimpom watin ene se wo boni din a ni ya digi din ne ya yira politics na odi ni wo hye me no no aye fin po no Evisa mami me be fa daily graphic Dorinando atro Dorinando na tra semi na me kan fa chese emeritus professor scientist papa achimba kwachi na me kan mami no kwasitie o yeso ye immunology and wasa ye parasitology wo chese ye immune system no wo kwadamu otiase ena nyawa vodo so a ebe nipadua no mu a edidi mu a ese wa se ehwen ya de eno so wakwadamu ba besie o wo ye Ghana ni yasem ena yesi COVID-19 ya abai no ehun nim de wo fa no kwa na no na meti e Canada Japan so ba ko won so COVID-19 won so scientists won so chim
ye boni pa bia wo mo hihiem na no ba kokra ye video Ghana ni a ono so vaccines no mo ye no o ka ho o ye video ba ye be kire vaccines no mu so ye boanim difo ebo ebimra na kwasi asemo ani say o chufo fa COVID-19 no yeah wase yade ne ba ye no afinie China ho no mo e ko 2 years wo hu ya ye ni ti ko 2 years wase beto sabre no wo hu yade ni su ene ne ban wie ye okay still na research no nhwehwemu kwaso ya nhwehwemu kwaso enti ya the vaccines number ya Ghana for ya wo first one awie second one ye nwo ye wase se wo second one no crash still protocols no me nyai se wo second one no crash awie still na ye wini bebo and ankrofo a first one na video mu pega ma beti pega na beti yi nose mask ye de ope social distancing be now social distancing second one ni wie kra and what say protocols no safety protocols ni ye because wo mo scientists for no wo mo ntimi nya hwehwemu wo yade no nwie ye asemo wo say yade no what is abo yi friends kankan kurodo wo dada eti wo hu ni say ade no say duro we tumi ka no wo ye ya ade be kire no wadan ne ho eti ehia se wo mbe gibre no ma ye nhwehwemu no ti munya botre ni very effective sabri ye wo mu no eye kata wo hwini ya ye eni se social distancing no eni wo horo wonsa na wo sanitize wonsa o se eno de eye adwuma eti wo besre Ghana for ye hwe ne ankwaye se wo na ye jai na voter lake na nse na nkente nsemi bi wo so eso asanya ba asanya ba nipa nsia na yesi wonu mu enhio ahoro wokọ wo voter lake no eso ma ye wo mu eye nan emmem yenu yesi kanu ya wote so enam voter lake no so na dan butu ye kanu no dan butu ye question etoda ye bisa ne se life jackets ne niema bambo akade ye wosebonya no na bi wo ho no mu ana yesi ebi tumi hwimi ye wo ebi tumi dware nhio no mu apie ye na omu nim nhio mu adwade se ye nom na chese nhio no afa wokoi etu nya daily graphic a sasem no so ebi ewomu ya ubetumi akenkan biem na budget no yeah nsem guso boboba wonim sa afi everyone answer na be for budget no me pachofa the Muslim cleric story no mame why so o share daily guide enim kra eda ho ba bi ketwa bi page 6 hono me pachofa sa story ne kan mame why na fa ensia daily graphic e wono mo na kwasi asem a wo kan ebo na the one kratai essay Islamic Tanibi Islamic scholar mamenka ne sa Sheikh Aliu Maikano Kalamo ene yase wo bie kunu ya ewo pran kwa so bunu Easter sam na mekan ye ka pran ya ba bia ewo no na yase kwan ya ye fa so kun sa kramopani no nifa bi susu sa contract killing yase bi akromfo ene kuno na emum ya hyeda bopa ena Sheikh Kalamu ye kunu ya yase ne ba eye checheni ewo muslimu esum no emu ayasemo yo no so ewo prime one mo na ase manso ne niema bi ewo hono mo a wonum gidi se kwan a kremopani ye fa so ne ye kun no kwantimfio enye kwa bi etachire eti kwasi the one kata me gidi sa prosifo asomu a wo ye mu enhwehwe mu right anyway ye njina sasem kro na ye nkwa homa no so na fe ye ne reporter Daniel Techi ye ne no enchichen komo Daniel wotumen ka asomdwen ka ho Asampa council. Wait, be able to pay. Nyamiadom, get us the day after the Manakopon. Well, in the story now, ABY, a boss, no, it is Sanity in Nura and the Yanity, Malamekanwa, Yenemse, or ye filter or war prime, or ye Penidia, Oko Islamic a year community no more, and ya day in the Agrocrat and say, or ye a year Molidia, Nipa, a free teaching better about prime honor. Make I say, programs are good to Ghana there, but you can't Islamic program pa there. Friday no program be met media to say e be free bending near the na eba ho. Na neba
na ye kan ni asemi papa ye kan ni asemi ye feno ye Ali Mekano na dodo na feno Salim eno ni dia na amafo chefe ye di freno na isia ye saka ni se oya na wo bompa ye ma amafo so bi yare kra o mi ko kosa dafo no yare na no da na ye ni se obi freno saka omba na ombekhe ne ya afo ma no iti okokwa bia na ye fo abromase okwan no enye kra puhye the real final city free ekro bia na wo ye jiwa ye fo number 1 free number 1 ho ediko abromase ho no na me ha me dinka ebeye 1 hour journey road but the usi sakwa no so na wo ko isa se kwan ni no you can spend about 3 hours to 4 hours na undu be dia wo kom na ono da ye chese e papa ye ko ho okoye ni obeye oye wie nyina na wafa motoa na wo ye se wota baneti enti waba babadru akape 2 miles a obedru number 1 aye obi anehye through district ase ebro odu ho ne nya ni chese imrante mienu ana mo petu epie free wuranom ehwa eno mu ye so omungina na oni abrante ba ko a omuti moto no so iti abrante no yenya ni tese wodja ya na wodje beka eto wuram enti papa yi anti me anya ni hu ama onu to anwane eni se yeti se ya tupu to no fu ye no ekoka ni nan eso se asem no esi ya na obia ni sa kwan no sentinom yenya ni tese moja enyunu na ansama amanfo beti se bibisi esi ya ebe ko fan free number 1 ho aba yeji Matthias hospital no na se ebre copy eni se ye be si ase papa yi afu na ya kwan na meka ho asemi sisi amene okene asepa se e bostik enyumre mutimi fata kwan no so se eye kwan bi a krono ekoso wo so papa meka last time BBC wo area ho na me se be copy report moto am use here no me obi mani ka kire me se moto na mi use no se me send the first akwa so ben pemi me sa wan hwe yi a me sam maki biom ye be kimia di moto no asa ai kumia na se bita se uye so be resist dia ene nkwa de enye odi bi enti sa kwan na sa se me si wo so no de se penyi kwan sa we ni sa kwan na asempa e bia na ne ebe se no ebe se ni be support ne asi enura day right Daniel Yabeka ekwan no ho asem na fe wetimi but time ben na this particular incident is here na bobe yesa enti such an is a bobe yes 7 to 8 nyumre 7 to 8 nyumre yes and that me see according to police for no system many of omuka kire me na say it's around 7 to 8. But okay be say sa kwan after 6 se wo fa so aya na ehu e yade a dodo na nim wo krom ho se sa kwan after 6 ye ntam fa so omo yusu sa kwan me de sa enomo eka na ye wo ka ba ku pa na se kwa mienu a etimi ayusu da route no se ekobasa unko bebi tisa bromance na se ummisi sa ka na unsa nya ka bia enfu enko ho bio di se bia moto. Okay, motorbike na Muslim cleric na etiso no me bacho na ye okada anase ono ani moto na obi twi no. Well, near police for no air kind say a Muslim cleric no any star motor rider no. After say okada wa high anase ono ni hu de pa na oni ni nam de. For now, ya me establish no police for no just say omo ye hwehwemu na omo ye hwehwemu no wi a ye ewom bia no omo de ba beto bia na mom eye oni nipa no nko na ti sa moto no so a that me see moto no 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 na na etwi anase nipa na etwi no na nipa no na etwi a onu ti etwi ana nipa no na etumi si dwane ye no sa na pepe ye ti ni eti na so far o dwane ye no wa bafie ama o ma bisa na no masem waka de si ye we em say onu na edi information no ba send the atu omu ni it is for now no ono so airport police no say the be a ometumi a tete ato ni esi airport ya ekofa so we e ba omo papa ni ti owie ye no omo fa ne ho bibi mini police from come aye die nyina tete omo timi substantive si ase omo agi bibi afi no ho na so omo agi because
there haven't been any complaint of say they are robbing more of this amount of money, and I say yaji or valuable things to see. I mean, okay, there, yes, me can be better. At the time, our police if one call her enya nti anankro coin na moto no motiso no e wo hobi anase na kronfo ne de ko moto no ma fanko o ma fa moto na nko o ma fa moto na nko ye chesta ya ye no o ma fa moto na nko papa no na ebia o mobile phone o mo coin na ne mobile phone e da ne nchen. For now police for no tell information is no be o ho o mo timi fa ma ye say asem no e fresh and o mu so mu ye hwe mu se de ya ne pa bon form ko di za nyamensem no committee me aso mo binti information so mo di man no one person me call into detail if for now send the mobile phone wo ho and send anybody here me say one send the na ma intro sa kwan no robbery akoso pen ma police fo atumi achi obi pen sa kwan no so die me be din say me ka say police fo am robbery e bo sa kwan so but robbery akoso what sa kwan no so die as em pa me time baby ena e fia photo true ena e pass akwa do say omudo bia eja e be sa mindset omutime ba ho e be digwa ye digwa no eni atebubu ena omu sa community area ho nyina e do bayre eto omudo bayre no bia omu de tractor ena ko twi eye bayre ni nyina du badwa omu beton bia na oma fata aka ya mika wa to ye 207 na say Benz back and the ethnic area. If it's on your coin, on your Benz back will be moved by the any who song cast no crown, you're a bomb. You're a bomb to 2 days at Robin Otakos to a year, Monday, Sunday, and a Wednesday to a year, number 1 guy. Wednesday, a year, die, a big guy, number 1. A suburb or a way. It Saturday, I'm about to say, Utafa, I know soon as one say here now, Ukosho Mudia, a wonka, and I say, I Japade, won't be no, not why they would mom. It is that I know so dear, a ban of robbery. Fact, and yeah, dear, I bet like I say, a hot edu. Me patrol police for ya where say, ya na robbery, a question or coin so. As I'm Papa Tomuya, where na near after mana is so difficult me say ona assembly thing was no Salaga South district na ase but ababa be wia ye me ye no na eboshe now no police patrolling control of that area na Salaga South no na ehwe and the distance from Salaga to baby na assembly thing na ewa Yeji is more closer to that place. It is some of the issues now. Yeji follow to me and take total control of that area because obifu from so a jurisdiction or no na AFSO. It is most of the times Yeji follow our patrol as a bibisina obitimi nya fine free Yeji follow there and they can quickly intervene. But nipa na nya fine na say be of fresh Salaga follow there before be free Salaga abba be there asemi asina. As a partner, near BTS. Abusia, me pacho, no science subio community, no say a community in the same. Yes, community no Abromase. Abromase. And tia quine lady from Abromase at the Bahifa. Ediba number 1. Number 1. Establishing for Yeji. And if we Abromase was linking the highway and then Kumase ever Yeji street no. Ebe linki sa road no e 3 dash to be wo. If we do number 1 na not one money after that so na say for Abromase ho na kwani de asempa me see enyenyenyenyenyen kwani no say e ade o maye a enka wo fa so akwa how many minutes and hours na obedi asempa de town star e wo Abromase area ho no say lefa say kwani ye pa na wo kwa it will either take you less than 1 hour. Yes, it will be less than 1 hour, but for now I can tell you say the Ukramoto office of Betinia for America car or you na it will take you more than 1 hour. It will take you more than 1 hour. Because free equal table 1 hour. At least another 45 minutes. And as free equal table no be brave free number 1 no call Abromase for. But Daniel, it's a final one there, a penny year there within 30 to 45 minutes there.
was said the video for the But Daniel, me da sebebre. Why? Has some drink council ni atwetwe nkomo na pay. Abusia enchemesi akwa ahoma no so akotwetwe nkomo but ma me mbo nka ye national so say wo be se wutua tax a wo betumi atena fie na watua kama na obeko CBG any of their branches oko CBG no wakotua ba wo betumi so dial *222# now the chia or custom duties, GRA taxes, Environmental Protection Agency levies, Ghana Standards Authority levies, Food and Drugs Authority levies, any levies are buying levies beer. We person with beer *222# Unyabwa with them, and I say visit www.ghana.gov.gh. What fill form now for what generate invoice. For more details, me batch offer 0302 216 000. CBGC, we stand with you. Deputy General Secretary Lima NDC, Peter Buama Otokuno, Memana Kwaba statement, Amodi Abetu Abonting, the death of the cleric, Minkanka Krebina, me engage Peter. I must say, NDC mounts murdered Muslim sheikh and demands full-scale investigation. Peter Buama Otokuno, Asum Jenkan. Asum Jenkan, Bibi Abokwano pay. Adom 106.3 na sina mekeni kanche ya mene hene wacha onye abomita Pierre haya kwa ho na afese meka onsem nyina me betu jamo bi atio omo apawa na mesima bo mebi eni edize wuli me free line so ne meka se wi anu abo agumachi anya me ya ne samum I hope so bibi aseye. Great. You know, bad you say. Indeed, I mean, I'm not say about the death of this sheikh, you know. You and Mr. Anopon and Yanyan here. Media Muse, Bibita, and the Richie Cassia, Ato Jalo Busia. You're more prime. Na I am to some, you know. Na CDHD na yehese nukrea ansana yetu anamo na elimremo ho na ye usual functional executive committee meeting na sameden na yene abusuafo edin town ene yepese asemna IPM no nukre yeni ano we chick Muslim sheikh Tesepa Ghana Hanoma for in pa. In fact, Nepapa one of the popular Muslim clerics in the country. One any Tijaniya fraternity no any Sheikh Jalo. Na ne banon so no efa Nepapa no anamo mba ono so ye sheikh Nejumedie ewo Muslim fraternity ne ebono amanfo eni die na ne ya awo ewo mo ne fe ewo no ebaaye no ankoye ewo bi asabi o ya rewo ana se ibu fufuro bi na emo no na eye nipa boniye fuo bi na wo ma faculty kwa so ede aboli tuo sabio na womaje nenkwa efreli sem na esanso ya areko eya hom tisem esama ne yenwa ma se how robbery attack emu na womo befa ede aje opanenkwa otie stories na yenwa na omo se highway robbery highway robbery no any cars bebre na reports maybe SSS or stop tie ba ne say na wono nko na womo ekun ba Piero pe dia your reports are the my say no ekwan no enye na motorbike so na not around 7 p.m. in the evening na sa kwan no ya robbery start coso because rough road into we use car kranya dia betimi akọ speed was and car and tampon koho o mese car na jeze no ano no motorbike na obetumi e dia fast
no saa report no actually say armed robbery womo eye wo kwane so no enye ono kwa ene nam kwane so say onpo eye ono kwa na nam kwane so e ba ne sen ena etu ena womo bo no obi a okura motorbike de dem pa na obi kura okwakobo ne kono a obesa body tu aka ho no emo rem na eno ena ye di mane say omampani bipu anamo as a matter of urgency and can be Minister of Interior and security officers ahodo wo mo mem ha one from no financial monsen na wo mo enye hwehwemu enko sa robbery attack and as a medai and as a with this nkofu yedi na enhwe wo mo a wo mo di sa nyamra seni na emra ene wo mu endi na nyonyo se de emra se na yaye no awie na se na nse mu hono robbery attacks ne ya doso wudi sem ya doso na obesore yesi yaku ya to ha na obesore yesi abu we tu ebiti se obesore yesi robbery attacks ebiti se me obesore yesi hello Piero hello yenya a bit specific akra and na be sorry yes we yabo we kuno ali so betumi ama 3 instances ye de ayem fato ho na afi yetumi una we journalist report abuye on daily basis ya megbogbo yes ya robbery attack ye shoot we kuno yes we bi abo ne ire kuno na Piero obi bo ne ire kuna no but what I'm saying is that Piero nyabotre mfa na makomako thank you ahaya Adom medase bebre now obi bo ne ire kuna efiasem no omampani a wo de kwoto na bobo anwen me basa metie ho ase kakra asa wona wo settle questions here o Debbie Piero nyabotre e dey ne wudi sem Piero nyabotre bita thank you o boss so obi abone ire kuno o kaza na wankasa me una ubisa ye na me de kawo okay into o kaza tobo ya juma ye me ne wa ya dache nyabotre o game no intimi nyabotre me ko bebia manka me say no wo kan na wo kan tobo don't do that you know I've gone beyond those things. Me about general state of insecurity. Okay. Me say na say e would this adulson. Okay. E would this you will move ahodo. You will domestic violence. You will move accident. You will move every. And I make us e would this adulson. Okay. And I will see me more specific. And I make you know. And yes, I did now. It is specific needs to be up on the Europe. There will be some adults. So when will be some adults. Well, we'll make a general statement. Yeah, oh, why not? And I'm sure will be some adults. The only man again, what was him? Ama ya elections, I'm your body publish on what you two a kumomo. Young setting committee behind investigation, you who you have to see. Yeah, would be say, Casamina, Brassamono, when you're so so near ye can say e would this more dogs or man or man ya insecurity no air cost this no say ya fire na see ho ananu ya bullion vans there should be no and now go best call obu ashutu amount for the police work out yeah we journalists won't say no crapa e kino see e kasa would this adults or man. And yes, oh yes, okay, and Piero, calling on the president, say the general insecurity of all mine, at least. I'm sorry, yes, sir. Exactly the point. Okay, you know, yeah, can I say, a man, why you see I die and that would be a young system. And now, sorry, I think our best love with you, Yabu with your say yes, people are getting increasingly scared. Okay. It is about time. Say the president and then a bias so far in your some measures in them. What would you never see? Now, officers are as of years,
omo etimi mo mani ko mo no bu yo badwuma yi because ye hu we bi da e wo mo enyo ba ko semi police fo bi eni aboy bi sore ye e ma yiti e chi ko popo berebi a no mo ti feru kasa mo e do mo bu mama asu je ba e kasa great man the home so ye yesterday president ne say yesterday no won find the name ho something must be done immediately mate and e she galo asampa otina e bia na akoye wo ana asa akoye me enti no say yan ka won sam na yan fa ye name ho na yan hwehwe perpetrators we a na e bia na otina bi na e kwa akoka wo bi fufuro wo be kom e bia na sa de esi ye krapo no na nya robi ata na ye bi fufuro mate Piero quite immediate investigation mate say they will get to the root of the matter me da se bebre Peter asumdwenka why you fancy na se pa was for Peter Bomoto kuno deputy general secretary of the NDC Amanyo Kuno is about 14 minutes to the top of the hour hi Adom 106.3 FM this year now do affiliate to I mo akwaba na mom Shannon so ma me say wo fie na ebia mo say obi e was symptoms be about COVID-19 na to adwendwen a relax na nya abotre and ran say obefa phone no dial 255 o dial 255 Vodafone Ghana's Healthline Medical Center definitely ombe ansa na fe omatumi a chechero yes say ansa na ebia when moving the panel at the hospital and he always rely on Vodafone Ghana's Healthline Medical Center what dial 255 our phone so on the no Shannon so say the Vodafone Healthline Medical Center no we available Emma Ghana for nyina and our face so omuye adwuma from 8 a.m. ekopim 8 p.m. and upon on watch it ekopim enwumre no watch it and to relax in the comfort of your home now for dial 255 assistant bia wo hia bia won sa ebeka ABY wa ha na poso you go say the bro ABY kwasi ento asona daily guide yawie imam die kremupani edie no yenko emrahye bedwam sese committees no mpanimfo asete awie emrahye bedwam na defense committee chairman odmuyamfo Canada kompreko Japan that's right committee ya wehwe that's right chairman ya wodano na hwe photo show a daily guide de ba fa ne ho wa botai the wadrum na no kra na me chese bambo for montansre rofro David now pa mesre say ye ni abro the wankate e wo ha na kwasi na me hwe committees ahoro no nipa e chair committees no sure so far mamienu ene mahu oh okay mamienu pe ne mahu oh amaye go parliament nyina mienu pe ai Francis Cotton Cynthia Mamili Morrison otin eche yiben gender de ne say no I say treasure Emadia oh yeah and yes no there and this a big trem no de masam say as now go family media kesa mema ifaya gender no de commerce and amo dia di oni ho de edi asem ko go via san say enye ndey ade e da ho no mo aye so ende e don mo de mama eti e yira na jesa yira na Mamle Morrison the any communication communication and the amano oh okay na emfanteman MP no a nyamefa ne kransie wo firi mu no na ye na wo call ye no Ophelia Mensa ono so any deputy Emma Defense Committee no Canada Japan so no na or police service yeah no okita dibre so yeah with that dibre yeah eti omode no aba ye Canada Japan deputy eti omashesha unya na chese but your core ranking members no so a NDC amanyoko no so de ma bebre ebe oh okay omapushi eti omomodin say man say 2020 yeah 2020 nti omoma ma bonitive yeah kakra na yenhu ne ebekoso eti unya daily guide sanse bi ewu mu na yamra dispatch mu efisa kwasi enkafe ni ato abawie yeah ministers kura ya mubonwie ye ana bi mu anhyase epre dendendende ye ne ebedi adwa muso ma di vote ya mu ebi bi amanyoko ne ese mu aye pinso ehase no nanka ye
Baumiani Alan. Ena chese amanfo yi o manim campaign de o. Enye se bi underground o. Campaign de ne. Sha amanfo ni abre o. Se wo hono mo bi tumi send o message. Se amanfo aye word. Pa. Afa yeti na wotwe atwa amuyi. Asante mantem asemu firi ho ba ye kope bi akane a. Yes sa Greek minister so wo was ambition da. Every yakoto. Na sa wo de asie. O za. Na mampani adamfo. Every yakoto. Wo se na adamfo adi e wo so odi bie. Na adamfo adi adu no so. On the wajim. What the wajim? So bi ase bi na. So obi e ko bi so. Oh adai. Na kwasi ni yakɔɔso nie yaso okodu asante mantem no wase mpanimfo eda manyoko na no mo wen mefese mihia mo wɔkɔɔyɛ wɔne ɔmo kasa na wɔde to wɔ manim wo sɛ moa monyɛ twio sɛ asante hwamodie ya aba ɛna ɔmo sɛ die hwamodie ɛna wɔse hwakwan yi wo kuroma sɛ hwɛ go suro kwasi eda kora go suro akwan ba ko bienu miensa kora nye ewo nkraya na mo communicators no amu firi ase no sa mo kwotena radio so na sa mo ne NDC fo no kasa no mbisam se de na maye munya bibika munya hwenka yanye hu ha enti mo mame nyame ya Adom 2024 mo mame mra mo punya me na sa me ba asante akwan meye embujuduma abo ni fate side ne adwonso aba akokɔ ni nyina mu benya eti yase bo hye yi o hye no se yase ne plan na wo be ye ni nie who's one any Greek minister eti trates e was ye de makuafo no akade e was farmers ne de koye adwuma no that's why na dwen say party executives na wo mancha mu be nya bi na chasa mo de ayeku adwuma ni nyina campaign no ene oguso we fiase no ye ne yase na no meeting no o mo ye no eduru so o mo kra ye papa ye wie ye kuro no o so mo ntwen thousand wo bi anye monko za mo fanforo kai ana bo fiase ntem ufiri fitire akra ne ba ya de 1000 fanforo kai na wow ani aso wo de ma wo na dispatch de odi abansa papa we wan hwe ye o ya ne ho yiram na nado be yi na di said the kika koi dia o ambition dia o se wo ko mampani na nado yonko brebo na ti so ta se amanfo sugar na ha papa ye wo so okro oni wo ka na dia besisi so ye mampani adamfo ntie nye ya mampani nim sa wo na wo bo ano wasa di post ya ma wo na nka twen kura na 2023 ana 2022 na shade we yase o tumi wo ko ye so a wo se asante akwan ne yenye but everywhere be so no ni na damfo adi ho nkomo wate ho a kire ne se o de damfo o ka kire na damfo se madamfo wanya ade asante de wanya akwan me ko ka kire o enti no ka kire na damfo kwasi bia o ko ka no ho ne de wa ka kire na damfo but ambition de bia wate ho a kire na se bia no wo duri asamo emrante na ba na campaign na manfo asha say no kwasi ebi ma wa bobo anu bomma we na ebi ma wa bobo matisa manfo ye omo pushi won we agenda 2024 ebi wa yenko bia say Ghana for say bayi yes o mo mpa MC si emfa mom na say MC si ebi tete so dada kwasi ye party mi enko I say oh yempo dia yenko independent party independent ne kwasi say oh nyame baye wo mo ko obi enyina papa ye nje come say e bo awie last election you free US ba ye best oh randia obeso na one dey what is going on in Ghana say ko baye I assemble everywhere.